Maya paabag puke kongan ang makiramdam karing radyo at manalbeking ke katamong Facebook live streaming. Pagmasusyan tayo ngeni ing banal a misa para king Lunes Santo, Lunes kilubning Maleldo. Ing ke katamong kapag masusyan ning banal a Eucharistia, panimunane ning lubos kagalang-galang, Pasyano B. Aniceto Didi, Arsobispo Emerito, ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga. Abe-abe tayong ikantangeni, ing dalit a pamuklat. Itiyaing panahon, itiyaing karampatan, imbalayan lumibalik yanap keka, at kang Kristong kekang anak miyubog na. Mayupay ang ipahalang hanggang mabiyediyos, Pupurianda ka pasalama, tanda ka, alakang tuk ng mamahuske kami, paraking bayo at labis-labis abie. Itiyaing pahitiyaing itiyaing karampatan, imbalayan lumibalik yanap keka, at kang Kristong kekang anak miyubog na. Lagi ni pa, puwaning anak pa ni Espiritu Santo, Amen. ing kapayapaan ng ginuman tabi sa kapinaman kay kayo. At keka antimurin, Mga kamarang kapatad, ulo ni Santo ngeni, at iyain kaya katangkap yan, king lasa kamatayan at mga subli ng mebye ng Ginoo. Kanita, lalo tamong tanggap king kayang dugod at pakalulo, sisyantal at pagkalungkutan din kaya katang kasalanan. Magkumpisal ko, King Diyos sa pamakalulu at ke kayo kapatad, imikas sala kong bina, King pamisip, pamangamanu, ampon, pamanyapat King marok, at King pamagtamad kong gawa, King mayap as sukat ko sanang depot, kasalanan kong mabayat, ulinita, ipanigapuko, kang Nuana Maria, ang kapilanman Virhen, karing sablang anghel ampon banal, at ke kayo kapatad, ingipanalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. ing Diyos, sumayupayin tutu, pakaluluan nakatamo, at king pangapatao da rin kasalanan tamo, dala nakatasan na king be alanangga. Amen. Ginoo pakalulo, Ginoo pakalulu, Kristo pakalulo, Kristo pakalulu, Kristo, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Manalangin tamo. Igpaming mayupaya, kapambilataning pamaylasan at kamatayan ning kekang anak, pasignangan mo kay sana at kambilan, king ke kaming kainan. Itiyadwan mi king kapambilataning ginuming Kristo ang anak mo, ang mabibiye, ampon magari kambe mo, king kametongan ni Banal Espiritu, Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Makiramdam tapu, King Amanu ning Ginoo. Pamamasang ibat king libro ning propeta Isayas. Nga nang sasabi ning Ginoo, oy ni ingkakong talasuyong kakong pasiknangan, ya ingkakong pinili at binakong matula, kitmuan ke king kakong upaya at king balang bansa idalana ing hustisya. Eya kulisak o itasman ing siwalana, o magsalitang masikan karingdalan, ing mebalbal at timbu,
ene paklian, at ing undap-undap asulu, ene patdan. Karing sabla, ibiena ing hustisya. Eya milako kapanayan o minalub, at itatagna ing hustisya king yato. Ing turuna, panayanda ring bansang at king marayo. Lelangan na ning Diyos ding banwa at layon lidlad na. Inubog ne ing yato at ding sablang bage karin mabibye. Dinina na lang bye at pangisnawa ring sablang tawo. At ngeni, ing ginong Diyos sa sabyana king talasuyo na. Ako ing ginu, ing minawus at minye upaya keka, banke kang pagsikapan king yato, matupad ing hustisya. Kapamilatan mo, gawa kong kasunduan karing sablang tawo, king kapamilatan mo, karing bansa, sala, ibyeko. Ding mata daring bulag, keka lang ibuklat. At ibulos, ding atso pakalukluk, karing sukulan, amaralumdum. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Dios. Ing Ginoo ya ing kakong sulu at kaligtasan. Ing ginuya ing kakong sulu at kaligtasan. Ing Ginoo ya ing kakong sulu at kaligtasan. Nino ing kakong pitakutan. King panganib ing Ginoo ingatan ako. Nino ing pitakutan ko. Ing ginuya ing kakong sulu at kaligtasan. Neng lalapitan danako, banpaten ding emayap atawo. Deting kakong kalaban at kapag kamwa, ilaring mismong mitakid at mibulang. Ing ginuya ing kakong sulu at kaligtasan. Kubkubanda ko man ding dakal akawal, e kumurin mitakutan. Sagu para kakuring kalaban, ing Diyos yapamurin ing kakong panaligan. Ing ginuya ing kakong sulu at kaligtasan. Itiya ing paniwalan ko, takman ko ing kayapaning Ginoo, keting kasalukuyan a panahon. Manalig ka king Ginoo, e mupay na ning lub mo, ate katatakot, wa manalig ka king Ginoo. Ing ginuya ing kakong sulu at kaligtasan, parangalantaya ing maya pabalita. Gayat kapurian keka, Kristong Jesus, aginumi. Ligayat kapurian keka, ligayat kapurian keka. Ing Ginoo manatili ake kayo. At keka antimurin, Pamamasang iba't king mayap balita agpang kang San Juan. ligaya keka o Ginoo. Ana mayaldo bayo ing piyesta ning pamaglagpos, mintaya kang Jesus, mintaya Jesus king Betania, ing baled ng Lazaro, pepasoblia ng mebye. Pigsa genere apunan ka rin. At sinaw piyang bigselbi i Marta, at metong ya i Lazaro, karing kasulo ng Jesus king lamesa. I Maria naman, kinangwayang kapit ng litrong mal, apabanglong purong nardo. Kiskusa na ibiti si Jesus, at pinulis nala deti king buwak na. Si nangalngal ing banglo king kabilugan na bale. Dapot i Judas Iscariote ing metong karing alagad ng Jesus, itang magtaksil kaya, sinabi na, bakit mipisaling at lungdala na sa laping pilak, iting pabanglo, at pipamela sa ring abli, karing pakakalulo. Sinabi na iti, uling atin niyang malasakit karing pakakalulo, none uling mapanakoya. Ya, ing tesorero da at kukupit siya karing salaping ingatanam.
Dapat nga ng Jesus kaya, eye pakialaman, paborin yung daptana iti, para kingaldo na ning kanakong pangakutkot. Kaya beyula, kabang panahon, ding pakakalulo. Dapat, kabang panahon, ing kaya beyo ko. Abalitan da ring dakalahudyo, king atsubetan ni Jesus. Inya mintala ka rin. Emo king uli na, nuneban akit diyan naman, Lazaro, ape pasobyan ng mebye. Binalak da ring pamuntok ding pari, king papaterya naman, Lazaro. Uling king uli na, dakal la ring hudyong kakawani karela, at maniwala kang Jesus. Kapatad, ding maya pa balita, ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Ligayat kapurian keka, Kristong Jesus, aginumi. Ligayat kapurian keka, ligayat kapurian keka. Ligayat kapurian keka, Kristong Jesus, aginumi. Ligayat kapurian keka, ligayat kapurian keka. Pakamalang kong amo, Reverend Father Joseph Mary Bakay, ang direktor na ng Kekatang Archdiocesan Radio Station, DWBL, at ng Kekatamong radio team at Chiketingeni, at kaya ko nga pong mag-participate kaniting online na misa ngeni, iba't kani king chapel ng Kekatang Radio Station, kaya katamong Arsobispo, Mas Reverend Florentino Lobarias at din kaparian, pagkamalang kapatad king ginutamong Yesu Kristo. Adwala reng Semana Santa, o aldo banal king santong sulat, ing mumunang Holy Week, Semana Santa, babasa tayo king mumunang kapitulo ng Genesis, at karin pitong aldo, lelangane ing yato at ing labuad. At ing pito king Hebreo ron sabihan, lubos, ganap, fullness of life and grace. Mumunang aldo ing Diyos lelangane ing sala, at kaibat na ning patingapon nga nang sasabi, maya piti, it is good, at winindasyonan na ing aldo nga ita. Niya pinahusantalang banal a Paromingo, Holy Week. Kaduang aldo, lalakan ng Diyos ing danum. At sinabi na naman, iti mayap. Katung aldo, pekewani na ing danum, king mamala, at king mamalang gabon, pepatuban na laring tanaman, amamunga. Kapatayado, ang Diyos linangan na lang batuin bulan ampon ding aldo, ing bengi at ampon ing aldo. Inaus niya naman iti mayap. Kalimang aldo, ang Diyos linangan na lang ding mayaliwang animal, ding ayop, asan, ding mga ngaragula pating, king dayat balat, at sinabi na, magparakal kayo at katban niyang yato. King ka na mayaldo, ing Diyos, sindo na yung pamaglalang ning dakal pang mayaliwang animal. Animal agagapang, lasip, animal, antimorning leon at tigri, at bilang korona ni mestra de obra, lalangan ng tao, kawagis at kalarawanan.
ing tao yang manibala, karing ayop, asan at ding matunod ay animal, at lalo na pang sinduing maglalang karing tanaman ng mamunga at pagkabiyaya na ning tao. At sinabi na, lalangan tayong tao, kamangis at kalarawan tamo, magparakal kayo at katwanye ing yato. King kapitungal do, may kompleto ya ing banwat yato, benedisyonan ing kapitungal do ning Diyos at gawa ning banal uling paynawan na king obra na. Ngayon king kakatang ebanghelyo ngayon, Lunes Santo, at walang figura o tao, kaluguran pareho Jesus, in Maria, kapatid ng Lazaro at Marta, ampo ni Judas, uling pinilihan ting kaya maging apostol. At mengbura lang apunan, dening pamilya ng Lazaro, para pakanandala rin ng kareng kakaluguran, dening karelang kakilala, bisita, Jesus, ampon, den kayang kaluguran, apostoles ning Ginoo. At masaya lang masaya, uling may kikilala langan at mag-enjoy la, ne? Ating cordiality and hospitality. At mo rin ito, ne, may kaluguran, ne, patamikit la, may lilya, matulala, may pamirula, at may lilibayan ng miyaliwang jokes, ne, may pamirula. At itang bandang may pupus na yung apunan, tinalakad ay Maria mintay king kwarto, at king waning metong boting mitmong puro nardo, metong yang pekamaldiling klaseng pabanglo. Si ni Claudia at tigtog na yung pabanglo karing bitis na ning Ginoo at kukuskusaan na lang kayang buwak. At sinilangal-ngal talaga yung banglo mabilog bale. Ngayon ni Judas, metong karing kayang apostoles magtaksil kaya, nga nang sinabi, sayang nga na, din pabanglo nga ini, uling ini nga na pangasali, at lumang dala na pirasong pilak, sana itang kantidad ita, pemeta na karing pakakalulo. Pero aliba ita, in talagang pinubluban ng Judas, metong yang hipokrita. Sabyana, pero kempuso na alay man totoo. Inya, uling sinabi na ita, may biya ka rin kalulungan na, mapanako ya parang tesorero, at mangupit ya ka rin kontribusyon, ababiyara rin tao king Ginoo. At i-Jesus nga na sinay, paboran niya nga na, pakialaman. Uling ining babae nga ini, depatan nga ganagarang karampatan, king kakong kamatayan. At ikit siya ni Maria, tigtuga ng pabanglo, ing bitis ng Ginoo. Ing lagyo ng Ginoo, ni Kristos. Kristobro na sabyan, milan yan. Kesa aking lanyaneng laro, linanyaneng pabaglo, ing bitis na ning Ginoo. At ananing ginutang sa Kristo, den kalulo kaya beyural doldo, pero ayoko laging paya kayabe. At kewa ng ning Maria iti uning kaluguran ing Ginoo. Pakamalane at kotang daratang Jesus king pibale-balerang Marta at Maria, Maria magtalpak ya, lukluk ya arapan na ng Ginoo at makirandam ya king ebanghelyong isipika na karela. At mikaluko ilugod na king ginutamong Jesucristo. E din namang Judas ay ni, kaluguran niya man nga pong Ginoo.
Pero, napapakit ing lugod at tune king Ginoo. Bandang tauli, uli nga kakit na yung Ginoo, magtagumpe, no na meron kapya pakareng o Diyos, bala na, magtagumpela at ito mo sasabihan na, ikayo nga ng, kaya pera kayong manibala, king kayarian. Kalupa na pong retangadwang anak na Zebedeo, pisa na nga alam pilat na yung ganoon sa Kristo, anang iba ng Zebedeo, o nga na Jesus, potasan datang na yung kayang kayarian, paluklukan mo la, banda mong kaili at banda mong unan, dening kakong anak. Nga na, imaha, malyarin lang nga ng magkiyabe ka na ako, king kakong lasat kamatayan. Pero itong lukluk, banda kong unan, banda kong kaili, kanako itang nga na, yambala igib pa karin banwa. Nyapin ng dewa ng kakakit ng magbilargo Jesus, may rakap de karing o Diyos, pisalineng at lumpulong pilak. Ergo, itang pabanglo, 300 pieces of silver, hingino, at lumumpulo pirasong pilak. Nga pong Semana Santa ngayon ni, kung umbira na kata ni nga pong Ginoo, nung ninong kaya katang pakitularan, i Maria o i Judas. Nung ing Maria yung tukyanta mo, kailan papakiting number 1 niya Jesus kaya kata mo, the best. Itang maldiling pabanglo, yung kiskus na, karing bitis ng Ginoo, because God deserves the best. Karampatan ing mayap dili, masanting dili, mal dili, yang iparikilta king apong Ginoo. Nya kilom na po ning Semana Santa ngayon ipotang lalo yan dagdagan ning kaya kong oras ng panalangin, magrosaryo akong meeting, mag-reach ako yung adwa o atlo, magbisita ko king Blessed Sacrament, makinabang kayo, mangumpisal kayo. Aba, puro na sa manita, yang tutugtugan niya yung pabanglo, yung Ginoo. At babiyo kaya itang masanting diling oras, masanting diling dapat, masanting diling ugali. O yan po, yung pamanagkat na kayakatamo ng Lunes Santo. Sana po, tukyanta mo yung example, yung ehemplo, halimbawa ng Maria, talagang pepakit na King Jesus. Kaluguran niya naman, at ita mo sana, dulugod mo naman. Kambe ng San Pablo, nga na sinabi kang Aphroditus, metong yung kaluguran ng San Pablo, dinina ng dakara regalo. Tengkay siguro pamangan, tengkay siguro pera. At sinabi na, balo mo nga na yung regalo mo yan, nga na may nga rin yung pabanglo. O yan pabanglo pala, aliwa mo itang material. Itang charity. Itang kaya katang lugod ka rin aliwa, may nga rin yung pabanglo. Ang nga ng karapat dapat at makatula anting sakripisyo harap na ning Ginoo. Amen. Kaluguran kong kapatid, king lagyo, ning kayang pamaylasa, maniga po tamo king Ginoong Yesus, ban pagkarandaman na, ing kay katamong panalangin. At nga tamo pong abe-abe, manalangin at makibat, ganakan mo kami, Ginoo, king kekang kayarian. Ganakan mo kami, Ginoo, king kekang kayarian. Menalangin ka, King Getsemani at ni Pawas Daya, para karing daralan kasakitan, lalong-lalo na pauli ning COVID-19 at dinggera, antimurin para king kapaldanan ding kapatad tamong masakit, lalo na Jim Dizon. Ipanalangin ta, King Ginoo. Ganakan mo kami, Ginoo, king kekang kayarian.
de kapandaka anting metong a kriminal, para karing alang kasalanan ame sukol at emidinan katuliran, ipanalangin taking Ginoo. Ganakan mo kami, Ginoo, kingkekang kayaryan. Biklat me ing pasbul ning paraiso king mayap amapanako, para karing palpikasalang manigapu king kekang kapatawaran, ipanalangin taking Ginoo. Ganakan mo kami, Ginoo, kingkekang kayaryan. Dinawon me ing kaladwa mo karinggamat ng igpa mo, para kaniting komunidad amanalig keka, ipanalangin taking Ginoo. Ganakan mo kami, Ginoo, kingkekang kayaryan. Tanggapan na sana ning Diyos, ring kayadwanan tamo, lalong-lalo na ring kapag nasanta mo ban miligtas kaniting COVID-19, para ka rin kakatamong frontliners, ring kapag nasanda ring sablang makayantabe kaniting kaorasan, ring kapag nasan aparalada ring kakatamong talapakiramdam king radyo at talapanalbe king Facebook Live, karing miyayaliwang programa ning kakatamong radyo, ring makapasubali ng kapagnasan ning radyo ning kakatamong arkidiocesis, para king kapayapan king mabilugayato, lalo na king Ukraine at Russia, antimurin para king kapagnasan ding kapatadtamong magmasusi, king Aldo ning Karelang Kebaytan, lalo na i-Early Garcia, at para king kapasalamatan da ring familyada ri RJ at Monica Canlas. Iyulino sana, king kayaryanang maligaya, ring kapatagtamong meyango na bye, lalo na ring meyango bye pauli ning COVID-19. Antimurin ring meyango bye pauli da ring gera, at ring meyango bye Arman Correa at Estrella Jose. Ipanalangin taking Ginoo. Ganakan mo kami, Ginoo, kingkekang kayaryan. Ginoong Yesus, bisa king manatili siping mo at talakad lele ning kekang krus. Ituro mo king mikatetagan, banmisa nildo, matanggap kami king kekang kayarian, manggaman king alanganga. Amen. Dalit tamo po para king pamagsadya karing ayin. Padalain kayo kapatid, maning daon tamo, matanggap yarapan ng Diyos, ipang lubos mayupaya. Tanggapan sana ning Ginoo iting dahon karinggamat mo, ki kapuri ampon ning kaligaya ning lagyuna, ki kasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. Igpaming miglalang balikdan mong mipnong pakalulo rening kekamingay. Manano na sanang ing sakripisyo ng Heso Kristong kekang anak, idala na kami king biye alanganga. Uling ginuya, manggaman king alanganga. Amen.
Ginoo man tabi kaya kayo. At keka Itas antimurin, yula rin pusoyo. makatas na laking Ginoo. Pasalamatan tayo, Ginoo Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon Tinating matulid. karapat dapat at matulid, sukat at makagawis. Pasalamatan na kisablang pinandit at numang karin. O Ginoo manalay pa, mayupay tuto. At alangan Diyos, kapamilatan ni Yesu Kristo ang Ginoomi. Impay pamaylasa din kaya kang anak, minyasikanan para ipasiyag ning yato, impangakabos ka ring sabla. Arapan ning kaya kang kamalan, kulang laring amanong yapser, ing kaya kang dila, para king lugod mong mayupaya, amayakit kapamilatan ning krus. King krus, may bulalag, ing kapatawaran ka rin tao, king krus, migtagumpe, Kristong pinakura. Uli niya ito ang bering sa Blancoro ring Angel Karimbanwa. Darit ming kaya kaligaya. Lain makyabe, alantok dangdang pamameka purian keka, at ngaming kakanta. Ikapining banaloy pa, ikay sibol din sa blang kabanalan. Uling tayo panigap mo itugtog may nga espiritu mo. At imong tito nga ambon, kareting ayin mi. Panalanala. At para kaya kami gawa na lang katawan at daya ng ginuming Yesu Kristo. At tatandaan mi pa, kanitambeng mi panganyayaya. At bayan ako sang lob dinaw ng biyana, kimpamela sa ampong kamatayan. Kinwaning tinape, papasalamatan na kat pinuri, pirasa ng tinape, diwang naiti ka rin kayang disipulong nga na, kunan niya iti ikaw yungan at kanan niya. Iti yan ka na kong katawan, amidawon, para kay kayo. Kanya mo na kay bating po ng kingwan ng kalis. Pasibayan pa pasalamat kay ka. At di yung ng kalis ka rin kayang disipulo nga na. Kunan niya iti ikayungan minum ko kaniti. Uling iti yung kalis ting kanakong daya. Ting bayo at alangang tipan. Ami bubu para kay kayo para kari sa blantaw. Bangketa mi patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Misteryo ng kasalpantayanan. Utang kakanan niya iting tinape. Utang biminong kami kaniting malis. Tekang kamatayan, te kami ang papasya. Ang kanaking tatampa, tingkeka. Ligaya. Diyan nagagana kami, o pamapakalulong ipa, ang kamatayan ng poning pangasubli ng mebye. Daram niya kaya kaiting tinapin ng biye, ang poning kalis ng kaligtasan. Dahil ng pasalamatan kaya ka, impepaliran mo kaming matampang talakad arapano, ang pon sumuyo kaya ka. Ikami sanang misulusulong king katawan, ang pondaya ng Kristo, tipunan na kami anting metong ng banal ay Espiritu.
Kanakan me o pa ing banal a kapalungan mo makalaganap king meto yato. Panbigan na peking lugod, kambening kaya kaming Santo Papa, di Francisco, ing kaya kaming Arsobispo i Florentino, ing kaya kaming Arsobispo Emerito i Pasiano, at ding sablang pari ang pong diakono, at ding sablang susuyo king kapulungan mo. Kanakan mula naman din kaya kaming kapatada minunan at pepaynawa, king pihong kapanayan ning pamanyubling mebye. Idala mula at ding sablang mayango na bye, king pakalulu mo ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan, karapat dapat magkamit king bye, alanganga. Ban kambening nuan na Birhen Maria, induring Diyos. Kambenang San Jose, ay esposo na. Kambering nuan mong apostol, kambenang San Fernando, San Gabriel, Arkanghel, at kambering sablang banal, amibye-bye kalugod-lugod keka, king keka baning panahon, apuryan ampon apalagayan da kasana, king kapamilatan ng Yesu-Kristong anak mo. Ing kapamilatan na kami nampon kaya, kagumning banal na Espiritu, sablang parangalan pondigaya keka, o Diyos ipang lubos mayupaya, manggaman kingalanangga. Amen, 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 amen. Kikautusan ni mga buske katamo, at miyal kusking banal ng Dibino ang turuna, ngatang manalangin. Ikabisa mo kami sa Blang Marok, ay pa malunan pagkaluwing kapayapaan king panahon may. Pan ka sa paning pakadulo mo, may timama kaming parati king pamanalipaning kasalanan, at may kabiyos kaming alang kasasakulan sa Blang kaligaligan, kabang panayan ampon pagsadyan may, impanyatang ng mitmong ligayan ng talapangabos may Yesu Kristo. Uling keka, ing kayaryan at ing kayupayan, amponing ligaya, manggaman kingalanangga. O Diyos ipami, Ginoong Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, yung kapayapaan dalakuan ko kaya kayo. Yung kapayapaan ko babaya ko kaya kayo. Kaya mo na sana babaligdan ng kasalanan mi. No, yung pansin namin kasalpantayanin mong Santa Iglesia, at pamayapayan mo yung pang pisan metong may agpangking kabriyan mo, yung mabibiyayan po magari,
manggaman king alanangga, Amen. kapayapaan ning Ginoo mantabi sa nakapilamang kaya kayo, At keka antimurin. pakitangin mi kakapatadtangan king kapayapaan. Cordero Dios, mira, quien kasalanan niya, pagkaluan mo kami. Cordero Dios, mira, quien kasalanan niya, Iyo Kordero ng Diyos, dahil malalako king kasalanan ning yato, nalaring mayayawis king apuna ning Kordero, Kung atampang tanggap keka, dapat iagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. katawan ng Kristo, Amen. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsyuka, king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ka may gitking sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka, dapot pauli na ni ngening penandit, era ka atanggap king sakramento, ume ka man espiritual, kening puso ko, kakaulanda ka, bala mo mawari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka, emo sana ipaintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen.
ang lugod, man maging kanakabu. Manalangin tamo. O Diyos ning pakalulu, maging malapit ka sana, king kekang balayan, iking tatanggap, king kekang amano at kaniting sakramento ning kaligtasan. Ingatan mo kay sana at papanitilyan, king lugod mo, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginomi. Amen. Kasabot tami at kilagyo ng Ginoo, Aginawa king banwa ampon yatu, Ginoo'y kabisbay kapulungan mo, at bendisyonan me ing mana mo, yung Ginoo mantabi kay kayo, at keka antimurin. among ang po ako po blessed na kayo. Bendisyon na imulipay ang Diyos, yung ipa, ang paning anak, ang paning Espiritu Santo. Amen. Mani ako king kapayapan, luguran tayo ang posiwan ng Ginoo. Salamat, King Diyos. Sanan ming Kristo kikakanaku, sanan ming krus maglakat ulot ko, nung eme o sana lingketang krus, tukikanaku harapat alimu, nung eme o sana lingketang krus, tuki kanaku harapat alimu. Kwaresma panahon nening grasya, Kwaresma niya ikapepailasa, lawan mo kulot mo tukibig saku, saupan mo ko akong krus pusanan ko. Lawan mo kulot mo tukibig saku, saupan mo ko akong krus pusanan ko. Kasalanan niyang eni ay gulutan, ni Kristo king lasana pakyabayan, dinasayat me